Nu werk ik voor zetten, dus ik zit in mijn tippetje en dan zit ik kopje een tippen van pontjes en wat 14, 15 zelf per keer, maar dat is wel mee bezig. Dus ik probeer strategie zo goed te maken. Ik ook even goed te want in elkaar rondtreffen rekenen, er is zoveel te snel. En dat doen de koornijn nou. Ik moet zoveel met treffen, ik heb papier even een beetje zout en probeer niet deel en die helmet eerst even uitgetikt. Het grote Christus de mankel hebben het. En als besluit dat ik het papier weer gerade dan met Jezus God was bezet het. Hij zit de getal in en nou een fucking kak voor hemzelf. Het is sterk gezellig gisteren, als er die deel gevraagd als mensen rondom is. Een drol, verstel ik wel wat ik als iemand werkt waar voor Jezus Christus en dan zit die achter in die leks kan sit met een sleutel van Satan en dan skuld te gratis keer sit om een dag baie meer geld te sê. Fantastische, we nie net 3 Christene rondom al die Christene van die hele wêreld te kry nie. Nou, amplify ons die genoot van die ou sadis wat ander mense doen wanneer hulle graad het met ander mense nie, nee. En lewe ingrid so die sadis fucking graai kry en vir die duiwel waar die duiwel om so die duiwel skoot potje en trok. Waar jy is. En het met een Franke kreeg. As ek daarmee het, as ek paas met Reinhard, hy het fucking agtergekom en skiet op met die fucking Reinhard gespeeld, kak of die self ingesit. By die maatskappy wat het gebeur het, sê die WW se witstreep en dit is weg van daar. So my met bevoor verder gery en sy eie karretjie gehoord. Wat geweet het motormaatskappy eienaars weet hulle het streep in die pad vir hulle self en nie noodwendig nie. Ons van Bosbou af die woordeboek maatskappye concerned at their place 'n garage van die persoon wat 2 karretjies maak het. Toe nog gespioneer raak ek by verfsel wat streep, nee. Toe jy op rekenaar van TV se garage gehad, man. Die BBS en Stellenbosch ook nie. Stellenbosch die is jy kan jou kar koop nie met iemand van nie alles nie. Krijg je. Dat u eindelijk niet werkplaats, maar de werkplaats in Zuid-Afrika is een garage met 2 karren. Die elke boter die maar een boot daar mag je werken. Weer hoe als batteries truckrijders dat nog. God leidde toe die is as hy moet gepleegd sit in die trok.
veel battery plekken wat as oor die trekreis sê, die maar skiet en sy self vrek en sy self maar die skiet. En jy weet, mens kan nie, there are people that when they shoot them, they die with it. Peter kry dit nie dood as mense, die skiet die woord Jack, die brug en kroons as die drivers. Die werkplek die geweer nie, is hier hoe jy werk voor. Wat jy doen. Dat die geweer sal nie, plekke waar mens oppak. Vir hier is een gat. Die gat tydjie langs hou. Ek het hier moet vir my geen graads te maak, jy moet die COVID vers en jy die hier word gemaak. Die kar op die park, die kakplek af en straat, en is nie, kom met een poos van bereid zijn. Moet sê op twee gaan. Nie so gaan as Jesus. Nou, ons sê dat so skep jy jouself as 'n toptak. By ons op skool. Dit vir die 3 mense as sy gewere die hele tyd ons probeer indoen. Vir sy fucking dominee, die beer kwalifikasie van sy naam bekend. Kaks is aan deel 2 goed vir hom sized days of our lives. Ja, en hy sê dit as weer allemaal wat hulle grimering en goeders word. So man, die idee is het oor sy kop en hy dink die Chris Botas was, en my slaars wat hy by, sy nou ook by sit. With the word Satanism that his mind does not click. Peter en sy brein. Dit maar is die is in alcohol is die prijs aan alcohol wat. Perception by gehoorzaam. Because God limits theory concerning JLB in it. Ek die vrou weet, jump me van haar fucking vir sy bepaalde dent, daar sy spook leek van die hel af. Hy is al gevonnis met die dood. Ja, hy is sat en hy staan seker om werk te doen waar Christus ek gewerk het en dan maar hulle verkween met die kerkskuld, die kerkskuld kreeg in Terrasburg. En ek in Lees nie Johannesburg. Die doodstraf dan te sê. En ja, die hele fucking Suid-Afrika tel het nie alles. Sê met reception telefoon. Police schuldste en Grace Street in Pretoria, sê jy, dis een verblijkplekkie.
Dit staat blijft zitten en sneeuwstraf om deze weer. Is er nog niet heel voor? Amen. Okay. En straks probeer jy wat die lightbulb maar soos van Thomas sê, dis in die sing ek. En dan not there, so is myself with nie die garage so met die kom doors. It prints the telephone book of that person. It doesn't print more than one, ek moet sê in pack. Vir homself met sy garage, hy sit hulle eie garage. Ek buig, dit is kwesties rondom rendigte. En het moet met elkaar opdraai. Dat draai ek hier rondom my bewaal. That's a good garage. So you can drive your own computer and